Nimbula. Binaka bakalevo na sema mai. Nitaka nyo ni na rongodio binakchukumai na nunggu so vitala no bakaviti membalata chukna na na visa ngo ni Pacific Engagement Visa. Okay, already manda ke bakau ni radio tikumai and mengutang ni beba. Oh, okay. Yes. Okay, ni bulan itu kuna mai ke bakau ni rongo dio binaka. Nunggu telefoni ngo bati bakai wadulutu na mata ni kuah. Okranga meka kuni bukelalanga. Nimbula. Obya bambul chakani bike muni na biokani na leka ngana nungu live na mata ni kuah. Nanong ko vyawa sech nga ni soni tukutuk membaleta na Pacific Engagement Visa sige uchingango nunggu bamatala ba pertania go sana bamatala di baka biti bekela dimbula waktu lu sakatiko na bindel niya tamu kensare na nonta banua babi di binaka ni rabiken de menta may sa to patatali na sino binaka ni kuwa Raki binaka tiko na Vanua au klan batang-batang may bichi biketo go Amerika batang-batang wale na mata ni kuwa ya uchinga sa kat-katal mena singa kat-katal mai tos chunga ng karabitabi sige uchinga ngondo na bibakatabuli na kalase na sama semester sige uchinga ngo na spring sama sa wala katal ngo na fall fall de usar na pulau okusita ya nabuni nung kubiasa mga nibikan ni kuwa balate soli tuku rong naka beba karto tuku na may mbua rong re au kuneti ko na na mona liba ni Pacific Engagement ah Pacific Engagement Visa page ka utali ta mo kali balate ni liba weekend ni okay au nabasa mo nga ba biti balate ni liba weekend ba kada kami mo kay Tentu baka wala ng beka Sabi beka baka ngo basta tini basta tito butoka ya ele baka da baka wala takan na bulan ko. Bala tini dolor ni ngon salita kin application randole usara ngana ng tawasu. Iran na wekanda na India. Le usara nga bira through na non rabisa. Eh? Balatan na matin tuerto by tabi chuko na Pacific Engagement Visa wilikin na Federate States of Micronesia, Oviti, Kiribati, Palau, o Papua New Guinea, o eto Marcela, Samoa, eto Solomone, Timor-Leste, kung tiyata na tulio Istimo, Tonga, Tuvalu, bat kay Vanuatu. Iya, doon ako, biya ba madaltak talaga na kinatandolong ko na visa, da pa binibina kami Australia, ni talabo tu doon matin katung babango, bita nga nakalalenga o biya wasya, nanda bosa, menda kila, membaleta na visa go na visa tunde, kuira na lako chungko na PAM scheme, baka leka nga, so temporary visa, baka so, nga na vanembaki, sa hostile na koko ni visa sa hostile viti se so dio na pula so duangan na baki baka dapa iya kon na visa mo na Pacific Engagement Visa waray ni baka dapa it's a permanent resident visa na biyan baki keve na sulit ko na matin to Australia tolu na visa tolu wero to keda na matin to keda ngo Kata rongot to balilay, singli rong liw to kalilay, lilay. Iya, sabon doon na matin katum sa tando. Ay, bikada na Pacific. Iya, sa gaimbyo na wili-wili ni Bisa, na be matin tu yan duntua. Na buna hindi kina na wili-wili ni Bisa na be matin tu. Baka tauchi ko na wili-wili ni Leo ni Banua, may Banua. Pati kina wili-wili talaga ni Leo ni Banua, sa tiko Australia. Napuna indindikin. Tasor tarin yung tsumana. Tapos napuna, eleo kin Australia, leleo kenda to.
sorry, lele o papinu, ele o papinu kini, lele o kenda to, bala tango na kake de mbiu baka will ni bono, population. Enda kila ni o papinikini o koe milioni chuka na wili tamani maten tule o papinikini ia sa leu talanga vira sar mai vai tiko ba tunde talanga i Australia ko ngor kina na population na mbiu virto balati ni lebu narto population na wili erto mbiu bena PVV se lebu dak maybe kada bo anu wili kani ko na wili papinikin ba ka tukul chuka lebu tondu me berto na tolondo le from the 3000 en donon tolu tolan raw lim sanga bule soli bi papinik ko tondo e lewu tondo ko tondo e lewu o viti e tolunganan raw so viti tolungan raw o solomoni tolungan raw Timor Leste e tolungan raw kortona matentu ko solunga berto e tolungan raw na bisa e nambakingo so biambakinga ena soli chuga 3000 visa may bena 3000 ya e tolunganan raw solvi viti tolunganan raw solvi solomoni tolunganan raw solvi Timor Leste iyo viti solomoni Timor Leste ortona o papinikini nga donon dolo tolungan raw lim sangabulu sangge tarap ma ortona ya donan raw lim sangabulu ya wilikino o Samoa ko donan raw lim sangabulu nga Tonga wat ke Vanuatu 150 ortona donan raw o o Kiribati bat kitual orang donan raw ortona ya lim sangabulu Federated States of Micronesia o Republic of the Marshall Islands wat ke Palau orto mana bono baka Micronesia bat sing lebira era bai tu ko Australia ngeken ko rele talangan na wil ni len bono ay ni takani matata balele ya ni biang baki tolungan tolungan na visa soli na was Pasifika tolungan raw ibiti ya dorong ada kerobitan lo cukup ki tau tumbuna kala mo bikim ni to barong may na ni robitan no gai tukun cungono ko ni dona kau irana basu irana kanda na India do ya lo dira takala kabang era daka tekira bena kena daka na application iya bina kala utang lalau bina kata mo se weekend ni kuwa o irangan na ron ni apply na nomu tambah yang baki dondo no mo yang baki basang bul kalima kalakso osat sara ke baka kusa sibita na basang bul kalima so na kambing bitondo na yang baki lebi dar tu bitar tar me biau tatati au sampai ke basang bul kabito se au sampai ke lim sang bul karua se sampai isa sala siang to ni na unia na pakaleo fu but na tambah yang baki ngai sul 18 to 45 but ken karua na nomuni passport has to be valid manamatin tu ni matatak chuke baka ni turang sa maramani biti se dorbo sa ngonelo ni biti you have to have a valid passport but ken karua na nomini fee rosa buka lima na ilaban Australia $25 ya bi ko na main applicant so tar chukan ma wadi me apply ke baka batani na visa ko tokon na mata bubale singren la kota bitu mo na kirto nangon be bakala kanta are chungo be na pam scheme ndo nga biro la ko kongo sa baunge timenta la ko ke la kota na kir nangon kembal bale ke sa main applicant nota ko na biti na bat kirto nangon me no na dependent kembal na dan reto bat kena na en biti ko be na main applicant you make sure o ta o ko main applicant se na na nona yan baki me tiko na ruko ni wasang mulkali ya nura kata rin bakasamta ng bimbi ni yang baki lele berto tarin chuk madam no pone to baki nango bati bi keto Amerika keto no age limit no age limit yo o New Zealand bat Australia chuk no age limit balatangona ni oir nang walenin ko kambimbi mera kuko binaka sarang bulong binaka rani relako mera lebi buke and natakatak to join the workforce in Australia ahorita kan di mata ya iya but kena ngun sale baka muri membaletan na ta volker bena bisa ko so na din bisa ko na Pacific Engagement Visa PEV yan dora kambing biton dunga me tiko ni na kena platek na $25 ngo sen sa platek sar na visa
Go na registration na. So that's really important to know. Na visa apply ticket ko na $25. This is just a registration. Me wala na mo and a ballot. Na misini and ang gata ko na ginding tak na yada. O ko sana soliwa me sana gay apply. Mo sana gay apply tak na mo visa. Ni apply tak talaga na visa chuko so na lawa. Baka muri na nomu bulan-bula nakakakina na nomu health check na nomu work experience nomu buli so nakabaya baka tangakin na Steve Kit ni buli nando nakabo to so ngon nando lako so workshop Steve Kit kaya ko autor may bino workshop ya marroy mai bata na vi Steve Kit kaya nalayanga na ngoni compete kina no application so that's very important. Coba kau sasibita na pakai pasang bulkalima so saran lele itu nanuma leo botal tu lebih matagal bisa siang wala nga nga. This is one of many. Kaya kau ningwali na Australian immigration website o nagre-ready kina kaya labi matanggal. Iya duanga na ka. May baka na sabi so na yung sa July the 1st sa usunod to financial year may Australia. O sa new financial year. Sa tosa na kinasuni bisa. Sa tosa na kinasuni bisa. Kung ano ndo baong gits kaya chuko ba sibo kaya na ito okay o maratak ni tapos nga ba kabiti nanonda kawita kamenda baka nga taka nanonda ngele baka nga taka nanonda ngele so na kaundo biba kong gits kina singa utondo nga kirubat kilabo nanonda tite daretal so tale na ibur-bur tale ni sende me bibu ke me baka lebutaka nanonda noke baka toni noke limo na baka toni no kila kemikali butal nga no kumibyen kina na sagamul ko sa ko ini ay iyo yang nga so nakau nanumamewa sa ni weekend yang bitata kuchumbia ko tautumbuna na isaw ni visa sa lako da kasaranga torman kini bertek na pat na visa ay ako na sar binakat mer sar bakawat kin dua na turang sa maram na Australia already to na visa visa tin kandonundo tin kadulong-dulong na yung labo ng Australia. Sapato kaya sapaya di batalya iya iya siya kan balambala may makautukun suka may dahalo lilay kaya lo mo mundi na mula ko Australia doon binak solito lang alala mentalako dalaki red tal total na panua di na sora tutukun sa salang kay lala nga mo bit siya nga obit na tiko nga na siya ni lalaraw so bikima minggosa kaya may listal tsukay di biti yang nga so nabi bakal ngangkat ko no mose iya na buni nung binakata mo may bosa ni sigo binangan po na nung page na talno Dr. T o sambit chukin do na link do na isema ko alak sar nga na Pacific Engagement Visa Support Service support na rin man ko na nung page o klen sa chukin. Okay. Sa overload na nung system. O nabiya ba madaltagan ni Bikenda? Nabiya ba madaltagan Bikenda na na workshop nakati ko may biti na Pacific Engagement Visa Support kem kau ni binakata na link ko nang bital nga ni ni but I will put it on my page ranyo click nga kin sa nalaksar stroke Fiji peb www.peb.gov.au ba slide ba bangko Fiji di ko nalako kina chuka kina na tukutuku membalete so na workshop naka chuka maybe sing somi muniti koba koso na bitalo no saranga misomi kina no munitaro balete so ardo taro chuka may ngay oyo singili mo nakabango kila ono wase chuka na kawili ka online ya doon ka na nungu marutaka na go sa chuka countries okay. Yeah, ano to pala mga mo, I'll just try to share,
Musheta kanibika the monire na taganibe bango, what it looks like. So let me see if I can share it successfully, and then let me know. Kaya kau ni reda. So nung ano ba kay berbere chukoli na nung computer sa computer makau ti nung computer mo. So let me know if you can see my page. Congo. Ngona Pacific Engagement Visa. Ngona page ko ya ngo www.pev.gov.au. So let me know on warikem ni munit mendo to kuna mai if you can see. See. Yang anu page ya. Go. Hope you can see. So let me know if you can see the page. Kan barang-barang cakap upload pinang computer. So I can't see. Yeah. Can you message my just to let me know if you can see the screen. Anyway, I'll continue. I hope you can see my screen. So nung sa nila ko kinabe na website ko, ningi click na countries. Click na countries go Fiji. So click gore. Salure mo viti. O cha scroll sa musara, ngona karto da kava. Gonna email muni baka ngataka if you want to attend one of the information sessions. Seven so mina sessions mo, but there's limited space. Ni email you na fiji@pevsupport.com.au. Please, I really want to encourage everybody to email this number or just scroll, email this email contact. Go. Irango ichukina na session onivieti kova. Kongo na ballot information session in person. So if you click on it, go. You can go to book any of these date session times in person. Dosarnganikua at 1 p.m. 1 p.m. At the address is 217 Victoria Parade. 217 Victoria Parade at Super Business Center. Monina no only 20 people can attend. This is the in-person one. Kerkere book your place, and it's 1 hour. Monichi na Vitalonongo. So these are all other dates. If you cannot attend today's session, you can also go next Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, next week, and the 24th. Kaya nga bakaleka-leka, bikim ni nabiokan, sa sino ni rita na nung page. Mo rita ni so bikim ni rita rauti ko sa sen. But that's something I wanted to share with you. On the website, I was on biti chiko na nung page. Moni rita, click on the link. Ni ngol sarbe na email leo na biti chiko na live ngo. Make sure you send an email to that address. Do you want to be there in person or you would like to join the online one? Online, it can only take, I think, 50 people can join online. Na face-to-face, only 20. Kaya nga, so nakawin ka mo awasayan ni Wikimuni and no nila ko na website na PEV ko tunjukan niya www.pev.gov.au. Yun nila ko kina. Click on the Fiji na countries. Sana ko na may kina countries on the top level, countries. Click Fiji. Scroll sa musarira. Sana kayo chuko kina na bimatanggali session kede. Erto ofatak chiko na tambanan ni Durubanua me da chikoba. Kenda na liwibit. Totoo ko sana nga. So liket talaga bir na botel ni bimatintu. Kung ano kino, babini binakachukin na matintu Australia, nanon na solito na
na visa vangu vikenda na leo ni Pasifika menda tikopa da babi ni vinaka kina iyo nitaka ni sa rhythm baka may nanong website na website o wartak tsuka yani vinaka Ruth, thank you. Vinaka Eddie Lee, bula vinaka Ruth kay Alice, iya ni bula vinaka. Iya ko nga balak Sara, balata wili chuka na nungu na website o gay daw wango wow. Siya ni Somi na information session niya, you can join online or you can go in person. Chuka na address sa kunin niya na business center, Victoria Parade. 217 Victoria Parade. The session starts at 1 o'clock, but please, as I said, don't just turn up. Please make sure you send that email. Fiji at pevsupport.com.au. Ang nangon sa tundo mo na ranyo durukine na information session go and tarin kina na tarda mga obya they'll be able to answer your question. So it's really important that you send an email to that email address. Let them know your preferred session and also how many people will be there. The in-person is only 20. The online, I think it's 50 people. Because you can just join on Zoom. Natarang nga betarong. Erto baru tak na matin to Australia. Iyo, kasar nga bala kalaya kabikim ni na biokan di masot ni pakosos tekem ni na matakan kuwa. So kabikim ni sagay ayan rati komunikatalau so kabikim ni sanre buti kumbiya kay balda kadaka. So bek sarang wali tigo korni buli pambul chukan bikim ni kede. Tos chukan naman da VOC, VOC takin tukutuko bakanggo. Bebakau bang matal takatiko na bichulai kede ni biambaki bibuli duki kede and don dollar kede na bisango. Every 1st of July to the 29th of July and PEB biskwan dollar chingo. Ina no chikango na registration. Registration. Do oche rakachungo oche beka bida na madha. Ono beka na madha. Sana ngole ni bina nomu IMI account. Na nomu chiko we communicate and register, you need to have an IMI account. You have to set it up. Kaya so baka bikim ni sir chung baka ni matata na IMI account. Tiktal nga na kinituktuk online. But if you go to these information sessions, maybe they can help you. But it's very easy. May chung do nomu IMI account. Nangone ko bitikin no mituktuk ni nomu registration, you just use your IMI account. But an IMI account ay kuna bit kaya no mitukutuker na ramu, date of birth, na numu tukutuker balata na numumbula, and then bukir lo, iyo so talaga ratar chumay balata na yung baki, na baki ni bula. You have to be 45 years and below. 45 years. Kabibia na tampay baki kemka tormando ta sa 47 or na 44 kimbalambale or na apply as the main applicant. Nanumuchukan na tambayan baki nangone eraron talaga ni Rawilkin. Nangone talaga eraron ni Willy ya kamera single Suka talaga na tambayan baki 23 and below something like that, but I'll try and get some more information. It's very strict talaga na tambayan baki ningon kaya bakara chiko na rukun yang baki chin kawalu, that's under your nanumubing karabi baki tumbo, they're okay to be included in your application. Iya. Kasar nga bakalakalaya kabikim ni na biokani na nomunisya mati kumain na matakabilangan ni kuwan. Hindi wasayani na nunggu italano membaleta na itukutuko ni Pacific Engagement Visa. Au nangga imbitalen sa talaga ni tukutuko matelalay and total na nunggu live and alam ni mara ko. Kung nga ko doon na live nga ni basta makabiti sa nagchiktal nga na live ni basta makapertanya. Bosib ni nunggu page ni Visa do live sarangan na wekanta minawas Pacific kara siya machukumay Samoa, Vanuatu, Papua New Guinea. So may Timor-Leste Sara. Rasya matal nga bali wira na basur na India. Kung ano kino binakat mo bibawang kiti weekend na 2K and ronda biba kung kita nga kumandangan do na buli weekend. Ni chikon do na matagal visa mo na Pacific Engagement Visa.
Go it's a permanent residency visa. Kalau kau ni kau satu serangan bakal domika. Ortononguan is Artonobuli using the public system, kedoto mate, sana vivo kena matin tu cukup talangan na to session na PB department and bukin banggar tak. Yes, so there will also be employment sessions. Rav madakaba na mubita na mubal kere sino na mungalian ke baka mechanic beka se o do tarvale se o age care worker takadakada ron yo nalita ka ke bukan ngolita ye ke bukasana o dingtag. But nanumot you there are two steps. Yeah, the first step is registration. The second step is actually when you are selected. Ang uno sa dingtag kin sa nanggasulbi kung doon na ngauna mo bita kere kina nom do application to do kaya wili kina nom do itukutuk ni passport na itukutuk kaya tungan repa may may nambiyan ye iyo ko nga ya sora na nung chuk me na passport iyo kabimbi kesa chuk na passport sa to don me apply tek mo bata na nung chuk ni ye lebo na ngunay doktor tong don ngun balap me kay out may na passport iya kaya baka siyang chuk nilebo na passport pero to num dolaw ni vale re sa kaya ngunong komen na vale na form me apply tek ratu da siyang nikilang pati yung matanga 2024 apply ta kanong passport ni biti on na bulang ko o apply na bulan July o ngay turo chuno ko passport na December. Yeah, saka nga ni Busota, yeah, yeah, um, kung kina na bito sa kibukango sa bulangan ni Bakabakara. Eh? Fabi di naksara ni Bakalibikim ni nanom ni baka di rorong umay, nanom ni varong at nanong gubiyo sa ino matakan ni kuwa. Kaya makati ko talso nanom ni Taro, yung imbita nga may nanong inbox. But in the meantime, mausa na bitakan so ni tukutukum matelalay, me bidi binday so ni tukutuk we me rara weekenda balati ni umuman itu so ngon and rin dalati ni dabil bil bango dali rital na tagan bi tara da sa dalata ko nakanta dun me kilapin na tagan bi we ya ono kay bibit kan sa tigong bit kan balalay aw ni takan ni na marotaka ya sako nga ya na nugitek-tek na matakan ni kuwa o sa lolom sartuan bakalibikim ni kalungan tatiko ni matmanda naka naka malevo eso totale